Merhaba, hepinize iyi günler diliyorum. 7. ders konusu, teması aile, üy-bülö, akrabalar, tuğandardın Türkçe atılışı jönünde bolmokçu. Aile, üy-bülö, akraba, tuğan, akrabalar, tuğandar, tanıdık, tanış, anne, apa, baba, ata. Бұл жерде ата тарабындағы туғандардың аталышы жазылған. Babaanne, çoğ ene, nene, alda çoğ ene, dede, çoğ ata, amca, tayke, yenge, jenge, hala, tayece, enişte, jezde, kuzen, bölü. Бұл жерде апа тарабындағы туғандар айтылған. Anne деп жазылады, anneanne деп айтылады. Çoğ apa, бұл апаның апасына, anneanne deyilеді. Dede, tayata, dayı, bayke, teyze, tayece, yeğen, jeğen. Yegen деп жазылады, yeğen деп айтылады. Ağa bey деп жазылады, abi деп айтылады. Bayke, abla, ece, kardeş, bir tuğan, kız kardeş, sindi, erkek kardeş, ini, bebek, böbök, evlat, perzent, çocuk, bala, çoğorda айтылған kız kardeş, erkek kardeş degенди көп деле колдонулбайт. Сиңдиге деле, иниге деле kardeşim деп кайрылышат. Андыктан сиңди kız kardeşim деп болгону бирөөгө айтып жатканда гана al menin kız kardeşim же al menin erkek kardeşim деп гана колдонулат. Башка мисалы сиз иниңизге же сиңдиңизге кайрылып жатканда erkek kardeşim деп айтылбайт, болгону kardeşim деп айтылат. Erkek, adam, мырза, oğlan, oğul, uul. Üstünde belgisi бар г тамгасы дайыма жумшак г болуп окулат. Yiğit, жигит, bayan, ayım, kadın, ayal, kız, kız. Kaynana, kaynene, kayınbaba, kaynata, görümce, kaynece, kaynesindi, kayınço, kaynağa, kayınini, elti, avsın, enişte, jezde, damat, kuyoo bala, gelin, kelin, baldız, baldız, bacanak, baca, dünür, kuda, kudagıy. Eş, joldoş, şerikteş, arkadaş, dost, dost, yaşlı, karıya, genç, jaş, komşu, koşuna. Урматтуу окуучулар, сайын öğrenciler, демек биз бул сабакта туугандарыбыздын түркчө кандай аталарын үйрөндүк. Кийинки сабактарда аларды тааныштыруу боюнча болмокчу. Андыктан жогорудагы сөздүктөрдү жаттап даярданыңыздар. Peki o zaman hepinize başarılar diliyorum. Макул, анда барыңыздарга ийгиликтер каалаймын.